Uy, kinsa man ka? Ikaw taon na. Po sa Facebook, sir, katong naulig kataban, sir. Oo, ma'am, ako to. Nga naman di ay. Ma-apply na ko, sir. Mo apply ka? Unda, sir, unda. Ma-apply na ko. Onya, all around man ka. Wala na, sir. All around ko. Be, unsa kang klasehas all around be? Yan, sir, ka nang nagtuyip sa bahay, sir. Dili kanang buot na kong ipasabot ba kanang nahibaw ang trabaho. Kamaw pa puan, sir, ka nang. Kamaw pa man labas, sir. Uban pa. Kamaw, sir, kumu sampay. Kamao ka mang loto? Kamaw pa mapuan, sir. Magluto. Be, unsa may special recipe nimo be? Puan, sir. Inirito, sir, nga. Kamaw po magluto og puan, sir. Kanang pansit kantong. Murag ikaw na gyud akong gipangita ba? Sige, sugod na ka ugma. Pwede. Next week na lang, sir. Nganong next week pa man, kadugay pa man ato. Napamugupoy buhaton, sir. Oh, sige. Basta next week, musugod na ka ha? Puan, sir. Kanang nay. Pwede ko mo, puan, sir, mo. Musi yung da, sir. Namura, wa pa gani ka kasugod. Musiin na ka, pila man pod. Puan, sir. Ricky certificate at musi o. Trike, wa pa gay ka kasugod, musiin na kag trike. Unda, sir. Namura, wa pa gay ka kasugod, musiin na kag trike. Ulit dito sa inyo ay nagsamok-samok lang ka dire.